Urriaren 11, ohikoa danez, aurtonbe milasak dira Artaganeko muinora dagoan santutegira datorzen lagunak Begoñako Ama Birjinaren eguna ospatzera. Ni neuri amak ikasi dozten atzinen hau netorbi nahila. Atzilen galer, ni pasazan nikona asko guzantzoila konbermiotarek amatzu de Begoñakuri. Da nina etorbeti neuraman alakutxa. Ama hilzerako bai, neure bizotzetik hau egun ez dozte galtzin inopez. Inopez hau eguna. Krinika mano, orosilekuta manoa nio unan ator neure Birjinina. Eskerrako mot. Orduro, ospatzen diran mesatatara datozen sinizdunak ugari dira eta kanpoan, txosnatan eta bestelako ekintzetan be, jente ugari dabil goizean goizetik. Begoñako anaidikoak ibilten dira gaurko erromeria eta honen ingurukoak antolatzen. Horton baina, susirien prozesinoa bertan bera geratu da. Bueno, no ha podido ser porque la verdad es que hemos encargado una restauración bastante a fondo, que cuando llegará estupendamente, que probablemente haremos otra procesión extraordinaria, ya no se nos ocurrirá cómo. Andamos dándole vueltas, incluso la llegada del propio paso de las andas nos las estamos planteando por si hacemos alguna adaptación quizá para Semana Santa o alguna otra cosa más. Entonces, bueno, en ese sentido no hay mal que por bien no venga. Eguneko azken mesea gaueko 9:00 izango da, gotzaina mesa nagusian 12:00 izan da buru.